Ja som Otto Schuchman, toto je druhé kvalifikačné video pre súťaž FitMonster 2015 v kategórii Open. Barbell 20 kg, kotúče po 15. Dvakrát. Že to by bolo vidieť, keby tam máš. Činka 24. Kettlebell, činka. A ja. Dobre. Super. Ideme na to? Jeden, dva, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sit-upov. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 front squatov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ideme znova. 7 swingov. Pekne pod spánvi. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ideme 7 predných drepov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. To je ono. A pod znova 7 swingov. Dýcham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Super. A ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 drepov. A poď. A ideme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poď, 7. Pekne, poď, ber to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak, poď. Už to je do squat cleanu. A poď už. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A ideme znova swing. Poď, 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 zober to.
1, 2, 3, 4, 5, 6, ideme ďalej, 7. Dokedy máš dneska čas, Maťka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pod tie drepy. Poď. 1, 2, poď. 3, poď. 4, 5, 6, poď. 7. Ešte aspoň 2 kola, poď. Teraz môžeš pridať trošku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, poď. 2, 3, 4, 5, 6. Super. 7. Poď tie drepy. Poď, minúta do konca. 1, 2, poď. 3, 4, 5, 6, 7. Poď, máš 35 sekúnd. Podáme swingy. 1, 2, 3. Poď, ešte dorob swingy. 4, 5, 6, 7. Je to na tebe. 1, 2, 3. Dobre, oddychni si. Poď hore. A poď minútku push pressy. Poď, Berto. Teda tlaky. 50 sekúnd. To je ono. 1, 2, 3, 4, kľudne to džerkuj, padaj pod to. Po 27 sekúnd, padaj pod to. Dáš ich viac, poď, zober to. To je ono, 1, 2, poď, 12 sekúnd. 3, poď ešte aspoň 2.